Çıkmaz Muhtar Aga görünüz. Ha, Nüpa. Zajigательный чинок. Сколько келесің? Ha, сколько? Ne geldim bugün? Şunaka koyup, 600 keliniz Muhtar Aga, sizden Amir kendine çakırıyor, ha? Amir, Moskva, Çin'e. Kelgirler 700, Hanı'ya basın, gelin. Koçan koğuna Hanı'ya karşıga. Жаман, соның ойын жақсы ойын да, Мұрдатанын ойын олып жүрген үшін ақшасын бір нәрсе қылып сіздерге бөліштір олайлы көп әліппе майрам ойнайыз. Ай, жақсы қылып, мұнан сағым әкесі қармаңыз әлі, онда жақсы. О, сізге олады, қыз сізге олады, жүр, бер жаққа қарап тұрыш қарекет қылайлы. С буквасы. Қатар тізілсеңіздер, мұнау сақына жақына, аялдарды көрөйлі дейді, арчағы сол ойлы. Әліпе майрамдағыда бер жақ қарап тұрауыз, ай салтқа айландыру кейін күндері қызытып, сұру әрішке әрекет қылауыз. Қолыңыздарда мысалы Х буквасы тұрған болса, атын кім дегенде халмат дешіңіздер керек. Қайсыл тамақты жақшы көресін дегенде халваны, қандай машинаң барса, Honda, қайсы көшеден боласы дегенде Херсонский деп жалаң Х-дан. Ошон үшін қолыңыздардағы тамғадан сөйлештірі айтышқа әрекет қылайлы. Атыңыз кім? Темір. Самат. Алтын. Осман. Қиял. Жәнібек. Қуаныш. Құмат, жақсы орас. Bir жолы Прокутқа, мұй кеткен аттан. Айтқан Ширек. Мұрат. Байш. Қол чап ола, мен атым қуат болып, мұна арқыл аттар менен келіштір. Ешікте келсек, тезіліп машинелер тұрады. Қандай машина менен келдіңіз тойға? Беха. BMW. Мазда. Джип, мәйлі. Карина. Ока. Ауди. Citroen. Тойота қол чап ола. Айтпай тұрайлы, себеп қызығырақ болыш үшін, айтпай тұрсақ өздері жауап берсе, себеп біз удалит етсек, ақша көрірақ дейіп болады. Қайсы тамақ жақсы көресіз? Туш. Туш. Самса. Атталла. Орыма. Қордақ. Жарков. Манты. Беш бармақ. Қол чапығылығына тамақ сол адамдарда. Қай жерден келдіңіз? Бишкектен. Москвадан Ширек. Жаллабад. Қарасу. Ош. Алабука. Талас. Мұна бара сұраулар таталдаша баштайды. Тойға немелеге алып келдіңіз? Тыйынға қол чапығы ма? Сом. Ақча. Ожо. Ожо, берішті бака. Отына кетті. Кукла. Жолық. Емі шындай ұрғылата, жолық ап кеп қаласы кейін күндері. Мұғын кетіп отпайды. Машина, атырайық, ап келдің машина? Баран алды. Қаппаян, қала. Қанчанчы аялыңыз менен жашайыз? 5-ші. Опа! Чоң рахмат, жақсы орасың. Мен күрбей төрі деп қалдым, әлі көбана. Сіз қанчанчы аялыңыз менен жашайыз? 7-ші. Кичінесі мен. Один. Один ден әлі. Алғашқы, молодец. Тау атқан қырала. Қойыңа мұқтар. Жоқ, қанчанчы деймін, сұлу. Екшін азай 4 десеңіз, кішіне қануға 9-шы деймін. Вообще 9. Күтпайды мұна, шыны 4-те екен деп тұрды мұна өзі. Ошол аялыңызды не деп еркелетесіз? Бөбөгүм мен. Бешинчи аялды бөбөгүм мен.
Canım benim. Canım. Жетінші ayağımda canım diye erkele tutardı adamlardı ha. Естественно, котум. Kotum. Orusçanın Kırgızcası mı? Kanti erkele desteğim. Oşa bir jo. Odin cingen çe bir odin cingen kanti erkele. Ne? Один de. Odinim menindin abi. Altışım. Oha, algaçka yanına altışım de. Suyum. Suyum. Tadla. Toğlu çiçeğin tadına kaydı. Oşal 5-ňiňizden kayeri jagat? Kaysı jeri jagat? Beti. Kayeri sağa. Kayeri. Aytmaydı. Joluğu jagat. Çoğulu mu jagat? Taksırsın soru. Kulağı. Kulağı? Öpkaz. Hayır. Salam aleyküm. Beni çaldıra. Orası da tamam. Beni karam. Hayır sen. Aydaydı. Yok. Benim kuantum toplayın. Yazıcı adam toplayın dedim. Hayır. Aydaydı. Bu arada sizge. Sana da sana. Sağ ne dedim? Tamam. 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 Şimdi ben keltiretim. Toy bitkenden keyin kim menen ketesiz? Taksi. Kim menen taksi? Kim menen? Tanıyorum. Toy bitkenden keyin kim menen ketesiz? Savuncu meni. Sağ. Siz menen keter. Sizce? Adilbek bilen. Bıçak korkmazlar. Hani cömert diyor. Bizim ayağım nedir? Niye ağlaştım ya? Öyle şimdi değerinde kaldı o. Kim? Kim benim neyse? Özünüz getirsin mi? Hatırım benim. Ha, hatırını mene getirdik. Canım benim. Canınız mene. Birinci ayağım. Biri... Mıça aklanın akırında birinci ayağım. Geçi belek ver şunları tırıştırıp. Hazır haberini açıp ağrına demek kılıvayla telefonunuzga salıp koysak hani öke 9-nji ayalınızı jakşı görgönüz üçün kelingizler aksakallar sizlerge dagı joktop koyuş bizdin problema. Hoş gelipsizler. Kelingizler ha? Жеткизип алайын элге жигиттер. Телефонго саласыздар дагы. Эртең ата öke сурап telefon çalıp konuklarımdı esen aman күзөтүп алдым деп коюштар. Хош келипсиздер акалар. Чоң рахмат. Ата öke дагы рахмат. Ay kaçırıp başlar. Sağ olun boyaka beni karaydı. Rahmat. Elinizler. Deme her kimimiz şu ayrıkça janakı mına usarlarda maşine mingenleri daha karab tursan keyrki maşinelerge astına laboyga мяч топ deyilip koyuyor. Elleri bilsin diye bir cevap elleri bilir. Futbolist bala okşayıp koyuyor. Onun kevrikler boksni perçatkan elip koyuyor. Boksör eken. Milisiya adamlar artkıla boyunun altında şakkasını koyup koyuyor. Milisiya eken de öyle sıraz bilesin. Biri çaçık koyup koyuyor. Tazalıktın belgisi eken de. Kevriki maşineye kirsen jana kız korusuna tas bilip koyuyor. Taksır adamlar eken de. Bunday bilesin mi? Oşun için balanı dağı kiçinesinde törörgöndü bardı öz niyet kılatkanmış da eki muştumunu tüyüp düşkön bolsa atalar aytatkanmış oğlum kelechekte kickboksör bolat boy bes правилга түшөt boksör bolat eken dep mактанып калсак кебирки бөбөк bir алахан жайып төрөлүп калса апаларыбыз сүйүнөткен аялдарыбыз bir колу ачык болот экен уулумдун деп ниет кылат экенбиз да эжеке шакаңызды берип турсаңыз çığa turgan şakeniz dört sanırsın kayrele ben ama çıkan şakeniz dört sanırsın sebep şakekte algan sebep
Әркіміз ниет қылып чоңайтат екенбіз да. Чоңайғанда эле ер жете баштаганда ниеттенет экенбиз. Элдин ушундай бирөөнүн тапканын жебесин, эл үчүн иштесин деп ниет кылат экенбиз. Бир аябай ашынган бир ууру жигиттин тирилиги ак жолдаш менен ошонун өмүрү өтөт экен. Бир күн автобуста кетип атып бир татынакай кыздын акча салган кошелегин урдап коюп, сүйүнүп кудуңдап остановкадан түшкөндө жанагы кыз чоң жигит кол саатыңызды унутпаңыз дептир. Жанагы кошелек турдагыча кол саатын урдап коюптур. Анан жанагы жигит келиптир дагы, карындашым, келе баш кошобуз, бизден жаралган бала жер жүзүнө атагы чыккан ууру болот деп ичинен ниет кылып коет экен ата. Экөө баш коштур дагы арадан жылдар айланып үйдө татынакай өлтүрөгөн бала туулуптур дагы, бир алаканы бир мушу жуумулуп түшүптүр. Монжу төрөлүптүр. Атасы аябай кайгырыптыр. Ушул уулумдун ортого коюп албай, алтыным шу уулумдун алаканы ачык болгондо келечекте дүңгүрөгөн бир ууру адам жаралап эле экөөбүздү баккан деп ниет кылып отурса, жанагы баланын колу тырың деп ачылыптыр дагы. Ортосунан мындай болгон чоң шакек чыгыптыр. Акушерден шакегин ала келиптир. Карагылачы. Ниет кылып койгон экен да, ошон үчүн ниеттенгенибизде ар кимибиз айтышыбыз керек экен да. Бирөөнүн акысын эч качан жебеген уулум, эч качан жебесин. Көз көрүнө алып койбо деп ниет кылат экенбиз. Ошон үчүн биздин келечек муунубуз, төрөлгөн кыздарыбыз, балдарыбыз эл үчүн жараган, бирөөнүн тамагын жебеген жигиттерден болсун. Бөбөктөрүбүзгө бир шатырата бир кол чаап койсоңуздар. Рахмат. Мен уже көз көрүнө эле алып койдум, чатырга салып атса. Рахмат. Айтып туруп өзүм жайлап койдум го. Алтынды аял адамга буйруган экен. 1 тонна болсо дагы аялыңа төксөң деген бир сөздөрүбүз бар экен. Эркек адамга күмүш гана насип кылат экен дейт экенбиз, бирок тагына берсек болбойт эмеш. Таксырдагы айтты эле. Азыркы кийинки сөзгө чыга турган бизди мына ушул жаштар деп койсок болот экен. Бардыңыздардын атыңыздарды билем да. Ильяс, Куба, Нүпа, Таксыр, Турдубек. Бардыңыздарды сөзгө жетиребиз. Бир кол чаап койсоңуздар, колон жоштурсуздар, колду. Келиңиздер жигиттер. Келиңиздер дейм да. Жакшы. Мына аталган бизден сыйлуу конокторубуз чыкты. Ушуларга да бир жакшы сөз жарымыбыз күтүп турабыз. Жанагы ном бар жерде ырыс бар деп коет го. Бүгүнкү тойго атайын бир жакшы ниеттер менен келгенбиз. Сөз досторсуңар да. Братандар болосуңар. Ая шакырлар братандар болобуз деп го. Балдарда жигиттерибизде сөз. Assalamu alaikum урматтуу Атабектин ушу Жасмина өмүрү узун болсун. Ушу кандай ниет кылып, кандай тилек менен мен Аллахтан ушу Алла Таала истегенди кабыл кылган экен. Мына кыз берди, ушу кыздын өмүрү узун болсун. Ушу келечекте жакшы кыздардан болсун, ыйман менен берген болсун. Ушу силердин тилеген максатыңар кандай болгон болсо ошондой болсун, ошондой чоңойсун. Ушу экөөңөр бактылуу болгула, одан ары да аздан ушу кыздар келе берсин дагы, Алла берген болсо. Ошол атан тынчтыкта болот. Атабек Динара бешик оңорбек болсун. Өмүрлүү, ырыс-кешиктүү, ыймандуу кыздардан болуп чоңойсун. Ата-энесинен күйүмдүү, бактылуу боло. Ушу 3 баладан кийин келген кызыңар сүйүктүү кыз болуп чоңой берсин. Жедетлим элдин алдыңкы болгон үй-бүлөлөрдөн болуп, кармашкан колуңар бекем болсун, кызыңардын өмүрү узун болсун. Тилеген ой максаттарыңардын баарына жеткире, ушул жерде айтылып өткөн каалар тилектердин баардыгы кабыл болсун. Дедек Атабек жеңе силерге Нарисенин, Жасминдин өмүрү узун болсун. Ошой бактылуу болуңуздар. Ушул Наристеги кыргыздын эң алдыңкы сыймыктанган жаштарынан болсун. Мендей ушу айтылып өткөн жакшы сөздөргө кошулабыз. Ушул куш келипсиздер. Ушу ишиңиздерге барыңызга ийгилик. Ошо эмне дейсиз? Бактылуу болуңуздар.
Қалған сөйлөгөндөр şu сөйлөгөндөрдүн сөзүнө чын жүрөктөн кошулушат экен. Анда эмесе атайын көтөрүп келген чакан белектерине кабыл кылып алайлы. Кош келипсиздер, азамат жигиттер. Кош келипсиздер. Başınızdan kalpağınız düşmesin ilayim. Sizlerden de amcalık düşmesin. Köp semiyyalı oğlunuzlar, ballarımız köpeysin. Sebep bu Atene degenlerin arasından apanı biz öte жақсы көрөбүз бü. Кичине бөбөк дагы айрыкча мына уул балдар 4-кө 3-кө чыкканга чейин атаны жақсы көрөт дагы сразу апага өтөт да. Себеп ошол апа менен сырдаш болуп калабы, атасынан коркуп калабы. Бул закон природага жаратылыштын кубулушу, жаныбарлар деле тап көрсөтүп турат ошо жалаң ошол мальчиктерине деп коелу. Бул сөзүмдү айтканымдын себеби аркасында апа деп бул апанын таманында бейиштин төрү деп коет экенбиз да. Ушу желкеңе көтөрүп ушул каба жерине да калып барып келсең дагы бул ак сүтүнө эч качан актай албайт экенбиз да. Эч качан себеби бизди жарык дүйнөгө алып келип, жүзүбүзгө күлкү тартуулап, ден соолугубузду бекемдеп, алыс жүрсө дагы, жаныбызда жүрсө дагы, эсенчилигибизди тилеп, бата кылып турат экен, тынбай. Өмүрүң узун болсун. Бөлөктөй кылып эркелетет. Телефон звонить етсең дагы берекке каралдын тегеренип кетейин, кандай жүрөсүң деп. Акыркы жылдары апабыздын астыбызга барсак, жакшынакай болуп ума көрсөткөн энелерибиз бетибизден жаш баладагыдай кылып чопулдатып өтпөсө өтпөй калат экен. Себепчи быдырап жаагыбызда сакал турса өткүсү келбей ума көрсөтүп желкебизден таптап жүзүнө бата кылат экен. Уулум көп жашагын, көпкө чыккын деп бата кылып турат экен. Бул сөзүмдү айтканым себеп Атабекти дагы Атабек, ой Атабек деп Атабекте качып кетти го. Атабек келгиче дагы ушул айтып отурайын. Бул апалар дагы бир күнү бир келин кыргыз жерине барыптыр дагы кичинекей баласына кайненеси эркелетип отурса келиптир дагы. Токумун жеген келин экен. Мен белим төрөп, белим ооруп төрөгөмүн эне. Жүр деп баласын ээрчитип чоң үйгө кирип жатып алыптыр. Анан жанакы бизден эне менен азылдашып коюп атпайбы? Энеси дагы ойлонуп, али менин самыныма киржип элек экенсиң дептир дагы кеч киргенде эшикти бир тээп кириптир дагы. Ой жетем деп өзүнүн баласына. Турбас, мен дагы сени белим ооруп 9 ай ичимде көтөрүп төрөгөмүн. Жүр. Десе жанакы жакшы көргөн падушкасын көтөрүп алып, мен менен жатасың деп апасы аркыйга кирип жатып алыптыр. 1 саат күтүптүр бечара келин. 1,5 саат күткөндөн кийин жакшынакай кылып колуна ватнушты жасап, үстүнө чай коюп, мөмөжөмүштөн коюп келип алып эшикти тыкылдатат экен. Эне, ой эне десе, энеси ичкенде туруп сүйлөбөйсүңбү? Кечирип коюңуз мени эне, келиңизчи балага бала алмаштырайлы дейт экен. Ошон үчүн энелер ушунчалык бекем болот экен. Себеп биздин ушул жакшы сөздөрдү айтканда, Атабек келсең көп. Менин жаныма келчи. Атабек менин жаныма келет. Атабек сени ушул даражага жеткизип, ушул сени чоңойткондагы апа болот да. Ата эми ата жолунда да. Себеп менде дагы атабыз жашмабызда кеткен дагы апа менен чоңоюп калгам да. Ошон үчүн апаны жакшы көрөмүн. Баягы бир күрк тоок менен калгандай болуп калат экенсиң. Канатына бекинип, бирөөдөн калтак жесең дагы чууп көтөрүп бара калат. Менин балам менен ким урушты деп. Анан кээ күндө отурганда апам менен айтып калам: "Я апа, эгерде дейм пешенебизде болгондо жакшы эле, эгерде мен атам менен калганда биз жетебиз не болот элек" депчи. Анан ушундай бүгүн жаркыраган той кылганда Атабек ушул жерде турган аксакалдарыбызга барып ыраазычылыгын билдирди. Рахмат акелер деп колунан кысты го. Кол чаап койгула Атабекке. Сиздер той кылганда дагы барып, мен Кудай кааласа кызмат кылам неже. Досторум, акелерим деп
Рустам аканын дагы колун кысты го. Каныбек аканын бизди урматтап. Рахмат. Анан менин жаныма кайра келет экен. Менин жаныма келип, şu досторум бар экен. Эл арасында жүрөм. Бирөө чоң болсо дагы мени дос күтүп жүрөт. Чоң болсом, кичине болсо дагы мени аке дос күтүп жүрөт деп досторуна дагы ыраазычылык билдирди. Жаманчылыгымды, жакшылыгымды сиздер менен гана бөлүшөм деп досторуна кол таштады го. Рахмат деп. Рахмат сиздерге деди. Рахмат, менин тоюмду көркүмдү ачып, башымды жерге каратпай, убактыңыздарды бөлүп, келечек муундарым, сиздер туяктарым силерсиңер деп балдарынын баарыны өптү. Мурдунан дагы өптү, аркыларын дагы баары өптү. Бере каласыз деп эле. Өптүчү. Шундай татымакай болгон бөбөктөрдү менин апаларыма, менин аталарыма, неберелерди жараткан бир гана сен болосун, бөбөктү жараткандагы сен болосун деп Динарды дагы тургузуп өптү. Дагы өптү. Динар дагы өптү. Ошол сөздөн кийин келип, Кубат ака 2-3 күн мурда ушундай баталы берип коеюн элге дедим эле. Шагымды сындырбай келип, сиз гана Красноярскиде жакшы тойлорду алып барып атасыз деп тамаданын чөнтөгүнө 2000 акча салды. Салды, шумунун чөнтөгүнө салды аны дагычы. Жаныбек дагы көп тойлорду элге сүйкүмдүү жаккан ырларды коюп турат деп Жаныбектин чөнтөгүнө дагы 2000 сом салды го. 2000 сом акча салып Жаныбектин желкесинен таптап койду а Жаныбек. Биз дагы Жаныбек экөөбүз талаадан кыдырып жөн жүрө элек. Биз дагы атадан жаралганбыз. Эже силердики жан, биздики бакылажан беле. Ошон үчүн биз дагы акчаны көптөн эч көрө элек адамдай болбой кайрадан жыйнадык дагы жакшынакай кылып биздин тойго болгон кошумчабыз болсун, Жасминага жакшынакай нерселерди алып бер деп кайра ошол 4000 акчаны Атебекке берди. Кол чаап коюңуздар аты. Тетратына жазып койгон келесин ошончо менен. Денис Жаныбек экөөбүздүн атыбыздан Илайым Жасминанын өмүрү узун болсун, сулуу кыздардан болсун. Жанакы бешиктеги баланын бек болорун ким билет деп коет. Бектер кетип эл калды, бетеге кетип жер калды деп коет. Кыргызда бир макал бар. Радио эмес, такка кимдер келип, кимдер кетпей атат. Жаман кушту жакшы бакса шуңкар болот, жаман атты жакшы бакса тулпар болот деп коет. Балаңды эл мактаса андан ашкан байлык жок дейт. Бал таттуу, балдан бала таттуу дейт. Илайым семьям менен тынч бол дагы Жасминанын өмүрү узун болсун, келечекте кыргыздын керегине жараган жакшынакай кыздардан болсун. Эч качан көз жашын көлдөтүп, астыңа ата менде шундай бир проблема болду деп келбеген кыздардан болсун, а? Азаматсың. Анда эмесе кийинки антрагыбызды Жаныбек экөөбүздүн атыбыздан биринчи музыкабызды баштайлы. Элди жаппа тырмак бийге көтөрөбүз. Ортодо бир жакшынакай кылып бийлеп берсеңиздер, келиңиздер бийлейбиз, а? Тойга келдик го бүгүн. Бүгүн бийлөөдө качан бийлейбиз анан. Every single line on time, you admire, stays in your brain, money hurts.
I'm intrigued by the taste, the way you dance, the way you move your waist. We meet face to face in a crowded place. Let me take you home. Let's cut the chase. To every man, there's two sides. What do you choose? If you chose my love, that means you never lose. Never hesitate, should be there for you. Listen to the words of. Clube El Faria. Samburat dulu lokal. Gua lupa malah sebelum terlibat. Aşık oldum canımda bu olsun. Sensin benim korbayıma gülde yolumsun. Kızın acılıkçına soğuğuna konmayın. Kızın acılıkçına konmayın. Sensin benim korbayım, günde günde oymayın. İşaret koy sözüne bu olsun olmayın. Neyle çıkmayın yolunu alsın. Altıncının kadırının karakterin yolunu. Altıncının kadırının karakterin yolunu. Basalım gül baktaratın şapor boyundur. Rahat ocaş gezin abone oynup yürgün. Saymalayım yıldızlar bulacak olsun gündür. Saymalayım yıldızlar bulacak olsun gündür.
30 жылдай туралы Рустам аканын артынан 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, 9 жарым дегенде билет. Қанша Рустам ака? Қолды биік көтеріп билет. Жақсы билет билет бар. Жарым, сегіз жарым, толы жарым ансам жоқ. Күн күтемін, сен келмедің баса жоқ. 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, толы. Жолды қайдан бекер екен қосқаным, өткенімнің қолындамын разбәйім. Өкпеледім қызамаймын енді мен, бақытыма айналсам да басқаным. Жолды қайдан бекер екен қосқаным, өткенімнің қолындамын разбәйім. Өкпеледім қызамаймын енді мен, бақытыма айналсам да басқаным. Жарым, 8 жарым, толы жарым ансам жоқ. Күн күтемін, сен келмедің баса жоқ. 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, толы жарым ансам жоқ. Күн күтемін, сен келмедің баса жоқ. Ордуздан жылмай тұрады емес, Ильязбектің атынан Қайрат Нұртастың келжіке шықпай деген ырына билейді екенбіз. Демек қантып
Барды бұл жарқын майда мез мақтан Ой ой жанай бақытыма балай Ой ой жанай бақытыма балай Жанды күнді жатыр мәні бірге болай Жанды күнді жатыр мәні бірге болай Емесе қадірлі қонақтар келген қадамыңыздарға разы болыңыздар, жақсы барыңыздар, ала барған билек печке кісілеріңіздерді қошына қолын қоғыз тегізеп, бала шақаға деп айтып қойып осаңшы, бірден кетіп атышады да. Еме кейінгі тойларда башындалар, шүнті айтып қояды ұқшайма. Башындалар айтып тұрып, анан кейін тойды баштайды ұқшайыз. Жақсы билегендерге белектеріңіз бар дедігілі. Ильяс деген жігіт қол чағып қойсаңыздар, кел Ильяс беке. Сағын бұяқа қол чағып қойыңыз, келіңіз сағын бұяқа келіңіз. Қол чағып қойғыла. Жана қыз балдарға белек берді келе. Еме, бұна жігіттерімізге, мұрзаларға дағы кезек жетіп қалды. Еме ат салышауыз. Белек берерде біздің ичіміз тарайды да. Шерезін айтайын, екеуіңіздерге екі мұржысқа белек береміз. Музыканыз даяр ғой? Ильязбек, мұндай да еме, тойға келгеннен кейін жігіт адам, жігіт болсаң шоқ бол болсаң жоқ бол дейді ғой. Bir зажигат етіп, баяғай билешкі әрекет қылас, өзіңізден жақсы көргенлеріңізді бізге диджей айтып кетті. Жаштар баштасын, а? Жаштар баштасын. Жоқ, жаш кесе ішке дейді ғой. Күшілер ақсақалдары жоқ. Анда месе, Ильяс жақсы билегендігі үшін бір шақырада бір қол чағып қойсаңар дерім бол. Маэстро! Я! Herkes olmaz ama Sarıca
Ильяс бе, шул нерсени аз болса көптөй көрөсүн. Жасминаның атынан деп, аты емес, Жасминаның атынан деп қабыл қылып қойсың. Қойша Азамат. Ильяс, анты билейді, моңдай билейді. Саңбайға дем беріп қойылы, ақсақалдар бер, дем беріп қойылы. Музыкасы даяр ма? Маэстро! Сиси Кейдж! Чоң рахмат Сағынбайға, ушул шақанырақ беріп болса қабыл қылып қойыңыз. Жасмин атына қойша қойыңыздар, азаматсыздар. Арылаңыз, қарылаңыз. Келіңіздер, қадірлі қонақтар, сый тамақ тартылып аттыр. Жақын-жақындарыңыздармен компаниямыздармен отырсаңыздар. Тамақтан алып дегенде ұстыған білген жігіттер дағы адашпасын. Ошон үчүн астыңыздардан алып, кыргызда бир олоно сөзү бар го. Алдынан бир дурайлы, артынан бир дурайлы деп коебуз го. Ошон үчүн кыргызга кыргыз тилини, өзбекке өзбек тилини, оруска орус тилин окутат экен да, таза сүйлөш үчүн. Ысык тамак аш келип калды. Аштын астынан 50 граммдан куюп алалы дагы, аштын артынан дагы 50 граммдан алалы деп сүйлөшүбүз керек экен. Ошон үчүн чөчөктөрдү жаңыртып алып отуруңуздар. 5 мүнөткө атырап беребиз. Тартылды, анан операция көк пакет башталды деп эле кетемге түшөбүз го. Андай эмес, бул конокторубуз кеткиче бир сый тамагыбызды берип алалы деп суранып калышты да. Ошон үчүн кеңири отуралы, түн бакырдыгы дейт. Эртең баардыгыбызга дем алыш го. Ошон үчүн бир көңүл ачып отура бериңиздер. Мындан кийин жарыштарыбыз башталат, бийлерибиз башталат. Ошон үчүн алып отуруңуздар. Сүрөткө түшүшкө да аракет кылыңыздар. Элес болуп калсын ушул тойдон. Жанатан бери тегерек болуп турган жакшынакай жаш честный болуш үчүн Турдубек мырзаны таксырды чакырып коет. Кол чаап койгулачы бир Турдубекке. Кетка. Келсең бир чаканыраак бир жарыш жүргүзүп берейин. Себеп сага атайын белек даярдап койдук эле да, жакшы жигит депчи. Көп жерде кызмат кылып жүрөсүң. Оюнубуздун нетижеси мондай. Азыр сенин кулагыңа бизден маэстро плеерди салат. Угуп турсаң, анан ошол плеерден чыккан музыкага бийлеп турасың. Мен качан сага микрофонду сунганда эки эле жооп айтасың. Ооба же жок. Сүйлөштүк, ооба же жок дейсиң да. Мен микрофонду мындай сүйлөп келгенде сен ооба деп коесуң, же болбосо жок деп коесуң. Укканыңча да, сен кулагың текшере өз мнениеңди. Музыка чыкканда бийлеп турасың. Маэстро, сиз телефондун жанында кармап турасызбы? Музыка чыктыбы? Раз, угула сизге? Бийлеп атат, музыкага бийлеп атат. Биринчи микрофон кетти, текшер. Жок. Уже билип калдык, угулбайт экен, жок деди го. Бүгүнкү тойго чакырылгансызбы? Ооба. Конечно. Белек алып келдиңизби? Ооба.
Азамат. Бирок бербей кетип калам деп атат экенсиз го? Жок. Бересизби? Башка аялыңыз барбы? Жок. Жокпу? Ошондон балдарыңыз бар экен го? Жок. Төрөйлекпи? Төрөйлек да, конечно. Вот ау. Неме, кече элдин баары көрүп тургу. Саунада 3 кыз менен жүрүсүз го, тургу? Жок. Жокпу? Жок. Жок. Анан машинеңизге салып 2 кыз жеткизипсиз го? Кайдаңчы да? Машинеңизге ошой кыздар салып үйлөрүнө жеткизипсиз го, ошол туурабы? Ооба. Дагы бир жакшы көргөн орус кыз бар экен го? Ооба. Бирок ошондон бала бар дейт, а? Ошондон бала бар дейт го? Ооба. Уула? Не дейсиз? Жок. Кызбы? Жок. Жок. Вообще төрөгөн эмеспи? Эмне айттыңыз? Вообще төрөгөн эмеспи? Ооба. Ооба, төрө. Кол чаап койгула, келиңиздер кулагынан алып коюңуздар. Калган суроо жоопту ошол жерден жора жолдошуна алып уласын. Кол чаапаңыздар ушу белегибизди атайын түгөчүн алдыр. Кол чаапыңыздар. Калтак эми бүгүн жейсин эми бүгүн. Өлдүң сен, касак болдуң, касак. Келиңиздер, кадырлуу коноктор, астыңыздарга сый тамак келиптир, аш келиптир, аштын алдында. Тагынбай ака келесизби? Бир жакшынакай кылып тойду. Кыздар основной. Эш пояспы? Неге? Жок эйде өзүңчө. Көз тиеп отасың. Жок. Aslan Mars akabizde çakırıp koyun deyip suranıp kaldı. Gel Mars, kol çabuk olayım. Kelbeysin mi? Konkurs olup da. Kızlar arılasın, jigitler. Sağılmayaka, kelbeysin mi? İtak. Gel. Sağılmayaka çıksa çıkmayın deyip. Sağılmayaka çıkmayın onda. Amerika çıkar. Bol dur sen gel. Kol çabuk olayım. Kızların arasında ne jigiler? Kelbeysinler bu. Şankılda hırday turgan arasında. Kengiler, jigiler. Yok, jigiler. Ya. Larisa tutat, ırdoy bulut tutat, ırdoyla tur. Larisa bas. Kelingizler buna konkursantlarımızı çıgaralı dağı Jakşırdağına kol çaptıp turup beleklerinde ele. Muzika жоқ bizde, şol paxta tergende, janak semiçke çapkanda kıllı, at mingende kılılı, kıngılda orada utmay kılalı. Ana kafa olmayasınlar, suradımdan uşundan görü men Jakşırda aytılem dep mınдай süйлөгөндөн көрү ырдай тургандар чыксаңыздар, конкурс жарым болайсыздар, ырдашка аракет кылабыз. Анда эмесе эркектин 53 жашына караганда кыздын 40 жаш улуу дейт. Ларисага микрофон сунабыз. Бир шаңкылдап ырда берчике. Мана артык звук кетирет. Kaçan kırdın, al günü carta çılgan ağzılar. Aldağı caz yağında unutulgan.
ошол жазда Қол чаап қоябыз. Келіңіз, соргөзден орын алып тұрабыз. Азыр қол чабы менен салабыз. Анда эмесе Марс беке микрофон сунабыз. Бир дем берип койгула ырчыбызга. Кыргызстанга аны айтып эле койгуна. Ya Marska ıspaytına takmayla mı lan? Berekte vuruyorum. Son kere ağa. Men kölgө жалгыз келдим, байгалдым. Тургуздум махабаттын пайдалым. Турмушум татал жолдон жаңылышып, долонго канатымды кайрып алдым. Тагдырым татал жолдон жаңылышып, долонго канатымды кайрып алдым. Эстечи асел менен келгенимди, жегиңде сүй антын бергенимди. Мен жокто сылай жүр деп чамалынан тапшырдым ысык көлдүн шамалына. Мен жокто сылай жүр деп жамалынан тапшырдым ысык көлдүн шамалына. Қол чап. Азамат. Елдің жарымы үйлей баштады эле уже өрүңдү болуп. Эми мондай кылалы. Қол чапкысы келбеген, қол чаппай турсун. Сен экөөнү таразалап алалы. Мына биринчи белекке, артынан мына экинчи белекке кылабыз. Экинчи места, биринчи места кылабыз. Анда месе Лариса айыбызга қол чабабыз. Ышкырык пышкырыгы менен 83% болду. Кол чабып койгула биздин депутат кызыбызга. Азамат. Экинчи Ильястын өрү менен Марс жигитибизге кол чапкыла. Эл тараза эл сынчы дейт. Мына чакандыраак белегибизде Лариса үйүңө жигиттер барып калса, чалымдын достору болуп калса, стопка кылып иштетесиздер. Марс беке биздин биринчи белегибизде кол чапкылаңыздар, келиңиздер. Çanak bolu kötü o böyle şöyle. Keyinki жарышыбыз өтө особый. Мен ушул эки-экебизди чакырып коюн сиздердин уруксатыңыздар менен. Кол чапкыла аксакал эжелерибизге улуулардын улуусу, сулуулардын сулуусу дейли. Келсеңиздер, бассаңыздар, сиздерге дагы белектерибиз бар. Чыга бериңиздер, уруш талаш болбойт бул жерде. Келиңиздер. Дейли, могул жака турсаңыздар, сиздерден сураныч. Эми мага актерство аябай жакшы жигиттерден 3 жигит керек. Мухтар ака жүрүңүз сиздер. Мухтар акабызга бир кол чабып коюңуздар. Мухтар акабызга. Жеңишбекке кол чабып коюңуздар. Жора жолдоштун ичинен Нүпага кол чабып коелу. Кел Нүпага. Кел, могул жака келиңиздер сиздер. Кел Нүпага. Алыңыздар, бұл жерде белек алып қалам, албай қалам болбосун. Отырыңыздар. Ойынның дәрежесін отырулар. Мына жерде 3 стаканда арақ тұрады. Отырыңыздар. Арасында бірөөсү су. Азыр 3 жигит қолдарына кармайсыздар да, биринчи жыттап аласыздар дагы. Су ичкенди, арақ ичкенди кылып билдирбешке аракет кылгыла. Эгерде биринчи эжекебиз араңыздардан мына су ичти деп точно таап алган болсо, 500 сом менен бир шаракты призге алат. Отургула. Түшүндүңөр? Экинчисинде 3 су куюлган бар, арасында бирөөсү арақ болот. Экинчи эжебиз табат. Таап алган адам болгон болсо, мына биздин жакшынакай барьер менен
bir iş arağımızda priz қатары алып кетесіздер. Атыңыз кім екен? Чолпон? Чолпонай ежемізді бірінші сынаймыз. Қанамаса қолдарына арақтарды берелі. Айтпайсыздар, бір сыра жыттап, актерствоны көрсетіп, егерде ат аталған жігіт, ежеге таппай қалса ат аталған жігіт 500 сомменен бір іш арағызды алып кетеді деп қойылым. Онда қылып ортаға қарайыз. Анда месе бірінші Мұхтар ака өзден баштаймыз. Үшеуіне тең арақ қойылды. Чолпон еже, сіз су ішкеннің арасынан тауып аласың. Қарап тұрыңызда, бет түзілішінен бұлар арақ ішіп отасыздар. Қолыңыздарда су тұрған адам арақ ішкенде деп білдірмешке әрекет қылсаңыздар, себеп приз ұтамыз. Сөйлештік, анда мәсе, қана мәсе Мұхтар аға. Записка жоқ бірақ. Записка. Қана мәсе, жең ішмек. Нупа! Араға чөт атқа бұл. Аралаш кетерсін. Чолпон әже. Қайсы бірі арасынан су іш. Жең ішпек, кім елесен су іштің бе? Точно араш, kim su içler onlarda? Ne su içler? Ceviştege bir iş ara 500 sum akça aldı. Koy çakmazlar. Çolpuna cevap verseniz falan. Tava alganınızda belek almaksızda. Anda mesela kiyinki 300 tükanını keltireriz. Bunların arasında bir işe bir ösü ara kalganı su. Kolunuzları kırma turunuzlar. Karap duraz. Arasından arak içkende tava olasız. Sebebi bunlar su içiyor atışatırızdır. Su içkende içet bunlar. Ne pa başladık. Cengiz Bey. Kolçağı koyuz. Muhavirat. Kaysınız ara işte. Tapta kaldınız şu. Kaysınız ara işte. Tam olsanız, bilekte aldınız, tapmasanız o şol adam alıp edet hazır. Muhtar Aga, kimle arak içtiniz mi? Kim arak içti? Kolça koyuz Muhtar Aga özge, bizden жақшына koyulgun bele üstüne arak ustalık esteciğe kapı oluşturan kurul oy. Kolça koyulan jigitlerge, Muhtar Aga hoş gelipsizler, jigitler. Azamat bir pasaga hiç böyle yok. Oynaganın içkenin kaldı. Çallarımız, ejekelerin üstüne çalları içmeye toqşaydı, bilmeydiler kaldı. Kelingizler, qadırlı konuklar, astınızlarдағы sый tamaqqa qarab oturыңыздар. Toyga kelgen üstte janaqı bir bata eri olar degendagi niyetlerimiz бар да, алдыңғы konuklar kelip ketelekte, anda mese sizlerде Сыңыздардағы операция көк пакет жасағанша, батарына құлақ салғанша отырып, пакеттерді бөлішіп тұрыңыздар себепші, қолы қоңшыға барып, оғыз тигенге жақшы болады екен. Ayrımlarda çağar mümkün oy çakmasa Amen üçün ayıp nersem oy akbatan Kızımdardı gele çatkanға atıp nege bol boy çakşı saltı oy saklasa Sunun ayağı болады кен, айтылған сөздің етегі болады кен, кел демек бар, кет демек жоқ болады кен, қонақ қойдан жош болады кен деген бір жақшынақай мақалдарымызға таянамыздағы бүгінгі тойда ең ақсақал болып, тойдың етегіне шейін біздің көңілімізді ашып, жақшынақай болып қарап отырған ақсақалдарды шақырып алалы. Амир ака, Мұхтар ака, Сағынбай ака, осындай елі бүгінгі тойда Атабектің бір туған әжесі Толғынай айымы ұстыдағы Батабек азымен шақырып қойылды. Салыстырып тұра берсең еш бар. Келіңіз Толғынай әжеге.
Жанакы аксакалдар кабетпейстара бир коногубуз бар экен, кечирээк келип калыптыр. Бакытбек жигит, кел бир сөз калуу тилегиң болсо, Атабек айтар сөзү бар экен, сөзүн угуп алайлы, кабетпейстер. Бакыт мырзага бир кол чаап койсоңуздар, конок өзү кеч келгени жакшы болот да. Иштери менен жүрүп калган экен, сыйлуу конок экен. Атабек, ушундай Жасмина кызыбыз. Жасмина кызыбыздын өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун, талайы кайбат болсун. Фотока айткан сөзгө 100% кошулабыз. Бирок чында мен сенин айыштан көп кечирим сурайт этем. Ошо бүгүнкү силердин күнүңөргө алыстан аталып келген достор келип калган экен. Ошолорду ордуна ортоп эме кылганга ушундай калдыс. Капачылык болбосун. Менин силерге деген ниетим, менин силерге деген каалоо тилегим дайыма түз. Силерге эч кандай жаманчылык, эч кандай арышылык, дайыма ушундай үйлүк бакыт, кең келечек, өзүмө кандай гана жакшылык каалабайм. Ушуну силерден мен бүгүн, не только бүгүн, кең келечекте дайыма силер менен болушум. Силер бактылуу болсуңуз, мен да Азамат экен, колуну бекем кысып досуңдун бетинен өп кой, сен дагы уул чоңойтуп, кыз чоңойтуп атасың. Рахмат Бакыт, кош келипсиң экен. Анда эмесе аксакалдарыбыздан бата ала баштайлы. Бүгүнкү тоюбуздун эң аксакалы Мухтар экөөбүз отурат экен. Алакан жайыбыз, көтөргүлө билекти, Кудай берсин тилекти. Омин. Омин, жараткан Алла Таалам Кудайым ушул бүгүн келип отурабыздар. Мен Атабек менен дагы ушул Жасминге арналган жентек тоюна. Ушул жентек тоюну жакшы өткөрдүк мына. Эмне калар элек, ушул Жасмин бактылуу кыздардан болсун, ыймандуу, сактуу кыздардан болсун, кыргыздын жакшы кыздардан болсун, ата-энесине кааларыбыз ушундай жайылган дарсыконун үстүндө отурайлык. Алла Таалам колдоп жүрсүн дайыма. Амин. Амин. Аллаху акбар. Амир акебизден дагы бата алабыз. Көтөргүлө билекти, Кудайым берсин тилекти. Амин. Амин. Байттан бери жакшы каалоо тилектер айтылды. Ушу Жасмина кызыбызга арналып, ошол баардык каалоо тилектерди ошо Кудайым кабыл кылсын. Силерге ошо чың ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт, ойлогон максатыңарга жеткиле. Муну менен гана токтоп калбай, мындан кийин да балдар келе берсин. Ошо силердин үй бүлөңөргө, жакшылыктарга дайыма катышып жүрө берели. Аллаху акбар. Сагынбай акебизден бата алабыз. Көтөргүлө билекти, марал келбесе, Кудай берсин тилекти. Ушу биздин кызыбыз Жасминага наристебизге, ошол менен бирге ошону тапкан ата-энесине, бала чакасына, үй бүлөсүнө, урук тууганына ар дайым ушу жакшылыктар болсун, эшигиңер ачык болсун, пешенеңер жарык болсун, баардык жакшы нерселер ушул Кудайым кабыл кылсын. Аллаху акбар. Келиңиздер кадырлуу коноктор. Аксакалдар бата алганда аксакал энебиздерден дагы бата алабыз. Жанагы бала баккан, тапкандык эмес, баккандык деп коет. Талаа жеринде жүрсөк дагы апа ордуна ата болуп жүргөн Атабектин бир тууган эжекеси олтурат экен. Кыргыз тегеле бир энелерибизден дагы бата алып, башыбыз булутка жетип жүргөн Курманжан энебиз, Сайкыл энебиз, Чачеке энебиз тегеле анда эмесе ошол Толгонай эжесинен дагы бир бата алып коелу. Көтөргүлө билекти, Кудайым берсин тилекти. Амин. Бактылуу болсун ушул 2 жаш келгениңиздерге баарыңыздарга чоң рахмат. Эл катары ушул бир туугандарым айылайын бактылуу болсун, ден соолугун берсин. Баарыңыздарга рахмат. Аллаху акбар. Амирга дагы бир нерсе эске түшүп кетти да эми. Атабекке мен жок-жокдо өзү эчтеге жетишпеди да, могул жерде дос чары бар экен, кызмат кылган, жанатан бери мунун дагы достору болсо керек, сиңдилери болсо керек, кызмат кылып жүргөн жигиттер, балдар. Тегеле мына Аксарайда эле биздин жакшына тойконабыз. Канат энебиздики го. Бул дагы бир сарай жанагы музыка кылып аткан Жаныбек, мага оператор жигиттер тегеле бүгүнкү тойдо кызмат көрсөткөн жаштарыбызга бир батаңыздар даябасаңыздар. Көтөргүлө билекти, Кудай берсин тилекти. Амин. Амин. Байттан бери бул жерде биздиге кызмат кылган, бул жерде кафелери, Канат, Жубайы бул жерде кызмат кылган,
Атабектин досторуна, бұл жерде акциялардың жігіттерімізге мен Қуатқа, Жаныбекке ошол кызмат кылгандагы ушу чың ден соолук, узун өмүр, дайым ушул кыргыз той тамашаларда, кыргыздар өткөргөн той тамашаларда ушу кызматтарын кылып, ушу эл үчүн ушу өздөрүнүн ошол кызматтарын кылып жүрөбүз. Аллах бар. Келin аксакалдар, ооздан бүтүп ушул Атабекке дагы бир жакшынакай эл журтка бир бата берели, көтөргүлө билекти, Кудай берсин тилекти. Жамгыр менен жер көгөрсө, бата менен эр көгөрөт экен. Жаткан жале болбосун, эч качан жарышкан бале болбосун. Айкырып кирген жоодон сактасын, аркындап кирген суудан сактасын. Эл титиребесин, эч качан жер титиребесин. Атабек менен Динара дайыма сыйлап жүрсүн ата-энени. Эндиги жылы шулардын үйүнө дагы бир жолу бешик тойго келели деп ата кылалы. Омен Аллах бар, кадырлуу коноктор, түн бакырдыгы дейт. Жанакы кет деген нерсе жок, кетем деген адамга бут тоспойлу, калам деген адамга түн бакырдыгы дейт. Таң атканча бийлешке, ойношко аракет кылабыз. Ырдап бийлегендерге куш келипсиздер. Кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар кайрадан, көзүбүз жалтырап, кийинки жакшынакай шаңдуу тойлордо жолукканча сак саламат болуңуздар. Бүгүнкү тойдо бардыгыңыздарды видео тасмага түшүргөн биздин KG студиясында Мойдун Султанов болот. Музыканы койгон Жаныбек Калыбаев, тамада мен өзүңөрдүн жакшы көрөсүңөр, жаман көрөсүңөр, Кубат деген ел болом. Сак саламат болуңуздар. Кону комушуга салам айтып, ала кет, пакетиңе сала кет дейт. Бардыгы сиздер келиңиздер бийлейбиз. Маэстро!